Pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke, z vami je Alen Horvat in z mano je Žiga Gusnik. Dobar dan. Da sva igrala Agariju. Ja. Ti si? A ti si život? Ja. Kako imaš ime? I'm recording. Pa od netopira skin. Jaz nimam skina. Jaz pa imam. Ti so za free. Koliko si sploh level? Trojka. Trojka. Shop. En me hoče timat, lal. Kin. Neki ker pa dva snežaka. Cool. Ki je dober, ni na listici. Treba. Služe. Ker de pakarijo. Play. Cool skin imajo. Ti si fucking ker. Kjer level si pa ti? 26. Imaš kakšen skin? Ja. Kjerga? Bad, blueberry, banana, lizard, čakaj, Jaz pa še nobenega. fly, spider, wasp. Zdaj bom imel banana. Banana, tinge, tange. Ne gore tega pacek. Aj, eno je požaril na... Ok, kako dobivaš tele za konce? Čak, jaz pa še skina, nisem kupil škoda. Wow. Moraš igrati, kar se level upaš, pa dobiš 50 kome. A to se ti shran, pa tudi če nisi upatil. Ja. Dobar, dobar. Fuck that leg. On me hoče požareti. Kakšen neki skin vampirja, no. Tega, netopirja, no. Ne vampirja. Kakšno imeno imajo, what the fuck. A vidiš? Neki Dzemo. Kdo je to? Zemo. A to je pri tem tudi? Ja. Zemo pa trick split. Pa protein, pa neki vragec tukaj. Fuck. Tale ta prv. Ne gre zdaj lovi. Enka, 50. Koliko imaš mesa? Tako. Tvete snova me hoče pojesti, pa me ne more. Ker se ne ve splitati. Kje si? Hvala, da sem požaril. Pridi levo gor. Žiga Gusnik, hello. I'm recording. Hello. Hello. Not kill me. Lepa, pol bi jedemo te, kar ti dajem. Jej, žri. Ja, Kurva sem malo. Dobi šlo pot, moš. Kam ti bežiš brez mene, tralala. Aha, to je neki hrana. Kdo pa pred? Prid. Tvete troksi. Spet. Če ne veš, ga lahko z splitom. Dolini vrk. Spliti ga. Fuck that. Dobro, da nisem umrl, I'm not dead. Hello, videl sem te, se mi zdi. Ja, to niste bil. Lol. Jaz se igram na puno. Aha. Pridi. Še kdo je tamo. Come to papa, little kids. Brrr. Buzz. Tama ime Buzz. Jaz si pa ženem. Še do zdaj nisem niti enega požel. Jaz sem že dva, Ja, dober, jaz svoje bote žrem. Tako da sem jih že nekaj. Velik, neki TV. Hello, a bil to ti? Kje? Ne. Agara boy, what the
To veš. Ja. Tale neki največji me bo hotel požirati, ko ima skin pajka. Ja, to imam jaz tudi. In skoraj me moj bot pojedel. In tako zaštekal, da me je neki ker pa smešek zraven pojedel. Oprostite za lag, ampak... O, ne vlaga to. Zdaj si grem nov skin kupiti. Koliko imaš coinsov? 250. 250. Glih nekaj si lahko kupiš. Skins enega Venus. Ovega Saturne. Berte, jaz grem špar za tega Gingerbas Beas. Tega, veš, te je rekel. Misliš gingerbread? Ja, tale, veš, tale nekaj. Gingerbread. Neki čokoladni človeček. Čokoladen človeček. Neki piškotek. Ja. To spa trofu. Huda me že. What the fuck, ko je lag? Jaz imam 10 koncov pa nekaj 10 skinov. 10? Gingerbread. Ta je 490. Jaz bom pa mogoče si tako za PaySafe-om pač tole kupil. Tele. Coinse. A si normalen. O, kurva, ne. A, spet. Veš, kak bi lahko imela? Ti bi bil moj brat. Jaz bi imel left bob, ti pa right bob. Veš, kaj je bob, ne? Ja. Tic po angliško. Bo se glize crknul. Ja, eden je. Pajk. Če bi jaz tole, kaže tole zeleno stop, bi se razbil se bi. Pa pol ne id v njih. Skin je tlele, ko ga jaz hočem. Agar boj. En me bo fento. En me bo fentu. Lol. En si je dal ime proti. So me že požaril. Sem pričakoval, da te bojo požrli. Zakaj? Jaz to pričakujem. Veš, kaj se dogaja? Čez gor. Ja. Jaz sem levo gor. Ok, že grem. Čez gor. Ne, Jumbo. Fuck off, Jumbo. Jumbo, to je pa en youtuber. Vem. Koliko ima tale je imel rekord? 32 avnic. Še moj friend je imel več. Mega Jumbo. What the fuck? TVT Agar bojka TVK. Pa je... Fuck off. Ne. En je feka, en je pa se tista dva odobita in pol misli, da je njegov player. In se zbede. Ne pozabim dan, po preprosti sen. Lol je z enim timom, zdaj ga bom pa požrl. Kako to sploh ti imaš? Dvojni V mu daš. A ja. A to bi to se ne morala kilati, ne? Ja, lahko se sam, če hočeš, ja. Pa te bom požrl, drugače pa ne. To je cool, da lahko kjer mu drojš, da greš noter kjer mu parti.
Yeah, that's funny. Fucking TVR gens. Jaz sem enega, ki sem se že spavnil in crkno pred mano. Ja, eni se kar v tebi spavnajo. Jaz sem se prevrnil. Ta velika, Jaz še pa nikoli. nekemu Ranula. Unless. Neki unless. Unless ima neki. Kje si, dragec? Nemo požreti. Sedaj ne marno. A kje si? Kaj si zgor? Desno, levo. Desno. Samo ne grem levo, ker meni je okej. Ok, prehajam levo gor. Če te bom srečal, te bom... Na file. Žiga gusnik, najdu sem te. Oha. Hello, Mitch. Ne me požreti, letale skine skočemo, vidiš? To kačo. Ja, ne, tega. Lol. Oh my god, what a funny skin. What the fuck. Pojej tega spodnjega. No, you're not gonna eat me. I'm in here. What the fuck, kam si odišel? Where are you? I can... Dej mi dvojni V. Dvojni V. To delaj. Kje? What the fuck? Come to papa. Čo? Ne, ni treba. Raj bež. Mene je tudi treba. Zakaj? Jaz enega lola lovim. Sej jem. A ti mojega bota loviš ali ne? Mogoče... Kako pa dobiš radišno? Ne, v posteli ga narediš. V posteli veš. You know where. A končam? Ja. Ok, to je vse za danes, pa vidimo se prihodnjič. Adijo. Če ne boš dal spet